mbifurije kugira weekend nziza cyane. Amakuru yacu reka duhere mu gihugu cya Espagne. Ikinyamakuru Sport nacyo cyagarutse rero ku magambo ya Lionel Messi yatangarije ku munsi w'ejo goal.com. Ikinyamakuru kitubwira ati Messi arahagumye kandi azakomezana n'ikipe ya FC Barcelona. Ku titre y'ikinyamakuru cyatubwira ati arahagumye ndahagumye, kamvuga gutyo. Ikinyamakuru rero kiragaruka ku magambo ya Lionel Messi ku munsi w'ejo aravuze ati ntago nigeze na rimwe ntekereza yuko najya mu manza na karabu y'ubuzima bwanjye, niyo mpamvu ngumye ahangaha. Banshyizeho yuko mfite clause ya $700,000 ntashobora kumvikana nabo ngo ngende, nta n'impamvu kugira ngo njye kuregana nabo. Niyo mpamvu itumye nyamukuru nguma mu ikipe ya FC Barcelona nuko nanze kujya kuregana nabo. Impamvu ya Birofax nagira ngo mbigire official, nashaka kuva mu ikipe ya FC Barcelona ariko president ntiyigeze aguma ku ijambo rye. Ibyo yiyemeje ntigeze abikora, yarandegaregaga uzagenda ntituvugane tujye gute. Nagira ngo mbimwereke mu buryo official. President yari yarambwiye ko saison irangira nzamenyeshe club yuko nshaka kugenda cyangwa nshaka kuhaguma. Narabimumenyesheje ariko ntigeze aguma ku ijambo rye yambwiye. Igihe nabibwiraga famille yanjye yuko nshaka kugenda byari drame iri brutal, bose bahise batangira kurira. Ariko icyo nabamenyesha nuko ngiye gukomeza mu ikipe ya Barcelona, ntago imyitwarire yanjye izigera ihinduka, nzakora byose nshoboye. Nabwiye president yuko nshaka kugenda kuko numvaga kandi nizeraga yuko igihe cyari kigeze yuko ngenda. Nta projet na nkeya twari dufite muri iki gihe cyose gishize, nta kintu na kimwe. Ibyari bihari gusa byari ugupfuka imyobo gusa. Ibi byose byarambabaje. Urukundo rwanjye nayo rwaragiyeho ibibazo, ariko urukundo rwanjye mbabwije ukuri ntiruzigera ruhinduka na rimwe mu ikipe ya FC Barcelona. Tuvanga twekeza mu kinyamakuru Mundo Deportivo, nacyo kikaba cyagarutse kuri iyi nkuru rero kivuga ati ngiye kuhaguma kandi nzakora byose nshoboye. Barcelona rero ubu irabizi yuko uko ikinyamakuru kibivuga Messi agomba gukomeza saison nshyashya ije. Uyu munyargentine akaba atazagenda kubw'impamvu za president wamubujije kugenda, ariko akaba yabivuze avuga ko yari afite ubushake bwo kuva mu ikipe ya FC Barcelona agatandukana n'iyi entité catalane. Mundo Deportivo kandi iratubwira yuko Coutinho nawe akaba yaramaze kugaruka ndetse akaba azahaguma saison itaha. Twekeje Madrid, ibinyamakuru biravuga iki? Ikinyamakuru AC kiravuga ati ndahagumye. Uyu mukinnyi w'ikipe ya FC Barcelona ntago azava muri club nyuma yuko Bartomeu ashatse kumuta mu manza umukinnyi atabishaka. Messi rero akaba yabisurinye nkuko ikinyamakuru kibivuga, akaba rero adashaka kujya mu manza n'ikipe y'ubuzima, hanyuma akaba agiye gukina saison atabishaka nkuko ikinyamakuru AC kibitangaza. Marca ikabitubwira ati Messi arahagumye ariko krize yo iracyakomeje. Feto ya Messi rero yo muri iyi sama ikaba irangiye, Messi akazakomeza muri saison nshyashya ije, ariko critique zizakomeza cyane hejuru ya Jose Maria Bartomeu. Iki kinyamakuru kandi kigakomeza kituvuga ko Messi yashaka kuva mu ikipe ya Barcelona hari hashize amezi menshi cyane abibabwira abibamenyesha yuko atari yishimye, ariyo mpamvu yashaka kuva mu ikipe ya FC Barcelona. Ikinyamakuru Marca kandi kikatubwira n'indi nkuru hano yuko Brahim Diaz amaze kugera mu ikipe ya Mirase, anako kandi Dani Ceballos yamaze kugaruka mu ikipe ya Arsenal Madrid imutizamo. Tuvanga twekeza mu gihugu cy'Ubutaliyani, La Gazzetta dello Sport ikabitubwira ati Ubutaliyani bwatangiye gake gake gahoro gahoro rwose. Akaba rero ikipe y'igihugu y'Abataliyani yanganyije na Bosni igitego 1-1. Eden Dzeko ababanje, hanyuma Sensi aza kukishyura. Akaba rero babonye inota rya mbere muri UEFA National League. Corriere dello Sport yo iratubwira ko Dzeko yadukoreye nabi cyane, nuzafe mal. Akaba rero Dzeko n'ubundi akina Rome, niyo mpamvu ibinyamakuru bimuvugaho cyane ati yadukoreye nabi, ariko ngo Sensi yabahaye umuti. Ariko ngo Ubutaliyani ntibwigeze bwitwara neza cyane kuri iyi match. Ikinyamakuru Corriere dello Sport kikatubwira yuko bishobotse Mancini yahindura 11 kuri match afitanye n'ikipe y'Abahorandi ku munsi wo kwa mbere, agahindura 11 hanyuma agakuramo Cerini akamushyira hanze, mu by'ukuri ntazongere kumuzana mu kibuga. Ikinyamakuru Tutto Sport cyo cyatubwira ati Merci Sensi. Akaba rero Sensi ariwe waje gutuma ikipe y'igihugu y'Abataliyani ibona inota rimwe, ariko entreta Abataliyani kabane zita zitari negative, mu by'ukuri bamaze match 11 badatsindwa. Hanyuma ikipe y'Abataliyani rero ikaba ifite kujya mu gihugu cy'Ubuholandi rero Amsterdam ku munsi wo kuwa mbere bakazakina n'ikipe y'Abahorandi. Tutto Sport kandi yatubwira ati Pogba ategereje Juve.
Pogba rero afite amasezerano na Manchester United agomba kurangira 2022. Directeur w'imikino w'ikipe ya Juventus Paratici nta kindi ari gukora ngo ararekereje muri isama byo ngo ntago bishoka ko yamuzana, ariko ngo mu kwezi kwa mbere nibwo scenario zigomba gutangira sasa zo kuzana Paul Pogba mu ikipe ya Juventus, ngo ntarongera amasezerano kandi bafite icyizere yuko bamusinyisha. Twakeshe mu gihugu cy'Ubwongereza, The Daily Telegraph yatubwira ko Messi yagumye mu ikipe ya FC Barcelona kubera impamvu zo kwanga kujya kuregana n'ikipe ya FC Barcelona. Akaba yarashatse gusohoka mu ikipe ya Barcelona ku buntu, Barcelona imugerekaho clause ya miliyoni 623 z'amapaundi. Messi akavuga ati ndi free, bo bakavuga ati ugomba kwishyura iyi clause kuko uracyafite amasezerano hano y'umwaka. Messi rero akavuga ati ntago ngewe najya kuregana namwe, nta mpamvu n'imwe, reka mbakinire. Ikinyamakuru kigasoza inkuru kibaza kiti ahagumye kubw'impamvu yuko afite urukundo rwa club cyangwa ahagumye kubera ko yanze kujya mu manza nabo, affaire à suivre. The Daily Telegraph kandi ikaba igaruka kuri uyu mukinyi mwiza cyane witwa Phil Foden, akaba rero ari tayari ashobora kuza gutangira gukina ndetse no kubona debut ya mbere mu ikipe y'igihugu y'Abongereza nyuma y'uko Gareth Southgate rero mutoza ikipe y'igihugu y'Abongereza mu kiganiro makuru ku munsi w'ejo avuze ati ni umukinyi mwiza cyane, ashobora gukina 7, ashobora gukina 11, ashobora gukina 8, ashobora gukina 10. Ati uyu mukinyi ntago asanzwe gusa ni umukinyi uri mwiza cyane uri kumureba. Phil Foden umusore w'ikipe ya Manchester City. Demira akatubwira ko Gareth Southgate kandi yamaze gutangaza yuko igihe kigeze yuko bava kuri ibi bintu byo kuvuga ngo igikombe ngo baviriyemo hafi, ngo bari hafi yacyo. Igihe kirageze yuko Ubwongereza bushaka igikombe bukagitwara. Akaba rero agiye gutangiza urugendo rwo gushaka igikombe mu ikipe y'igihugu y'Abongereza. Affaire à suivre. Nanjye sindabona ikipe y'Abongereza iterura igikombe pe. Demira kandi katubwira yuko ikipe ya Chelsea yamaze kurangizanya na Kai Havertz, mu by'ukuri bamaze kumwerekana mu buryo buri official miliyoni 85 z'amapaundi akaba amafaranga azatangwa kuri uyu musore. Hanyuma Chelsea ikaba imaze kugeza miliyoni 217 imaze kuguramo abakinnyi muri iyi sama. Ibintu by'amafaranga biracangana cyane. The Mail ikaba itubwira yuko Chelsea yamaze gusinyisha Kai Havertz kuri miliyoni 70, hanyuma ikaba imusinyishije cy'imyaka 5, ari nako kandi uyu musore hatarimo add-ons ikipe ya Chelsea ikaba yatanze miliyoni 62 z'amapaundi kuri uyu musore w'imyaka 21 ava mu ikipe ya Leverkusen yerekeza mu ikipe ya Chelsea. Urana ibintu by'amafaranga n'ibinyamakuru bitazaducanga, icyambere nuko yasinye ariko Demeri kandi kabitubwira yuko Jadon Sancho akaba Manchester United kumwifuza, ariko hari dosiye iri kubanza gukoraho muri iyi minsi, ikaba rero igomba kubanza kurangizanya n'ibijyanye n'imishahara ya Jadon Sancho ndetse n'ayizishyura abagent mbere yo kuganira rero n'ikipe ya Dortmund kuri zine ya miliyoni 100 ishaka. Ikamana United yabanje kurangizanya n'aba bagabo ikibikure mu nzira. Demeri kandi ikabitubwira yuko Jordan Henderson na Kevin De Bruyne bahabwa amahirwe yo kwegukana igihembo cy'umukinnyi w'umwaka mu Bwongereza. Akaba rero bari kumwe n'abandi bakinnyi bahanganye nabo harimo Virgil van Dijk, Sadio Mane, TAA munda kwita TAA, Trent Alexander-Arnold hamwe na Raheem Sterling. Rero akari bakinnyi bagomba kuzatoranyamo umukinnyi w'umwaka. Kevin De Bruyne arahabwa amahirwe kikazatanga iki gihembo ku munsi wo kuwa kabiri. Demeri kandi gasoza inkuru tubwira yuko The White Guy umusore w'ikipe ya Newcastle yagize ikibazo mu ivi uyu munsi kuri wa gatandatu, akaba ari bukorerwe operation hanyuma akaba agiye kujya hanze igihe cy'amezi 3. Les amis, ibihe byiza cyane rero, Imana ibarinde kandi mukomeze kwirinda coronavirus COVID-19.